Times of Mizoram Clear to te Chibai. Voin Khan Manipur Governor Chuan Ras Baban Kota Red Cross Society Senapati Branch Tetan Ambulance Hlan Nahun Amanga Thusoin Governor Chuan Union Home Minister Amit Shah Chuan Remnale Muan Nakong Dapturin Manipura Lozin Le Ain Tiam Ti Asoya Manipur Governor Hian New Delhi Muna Amit Shah Nena Anin Biak na Bauruak Asoy Chon ni in Alang Amit Shah Jinhun Tur Hi Chiang Takin Asoy Lova a future tense ri maya engtika tak niang mo Amasabera Kuki-Zo chungchanga ITLF Media Cell 10 post an siam kha kan han tui ni ve ange ITLF Media Cell Facebook page a nimin khan Manipur zo na thlak tein kodan ming chungchang post awma chu post ina tumber nia lang chu Kuki-Zo nem hne na ani Kuki-Zo mi mar ti chu iTech Perzol le Zirbam le Zomi Council Chawin an hmangdu ti in Aziaka 71.4% in Kuki-Zo tiako andua 28.5% in Kuki-Zo mi mar tiako andu anti ani he statistical data hi kan en chuan civil society organization pasari 10 press release an siam thin dan atanga hming an man tlang lon ber tin Manipur zo na thlak te hi Kuki-Zo nuaya khunglu vek andu tina ani Jun ni som Nipali tlai khan Indigenous Tribes Advocacy Committee ITEC chuan Kuki-Zo mi marti in Union Home Minister hena memorandum an lo thelut ve a Civil Society Organization dang te thusoi ang tho kha an ziaka amaro chu mithen khatin an lom hau lo mai achan chu Kuki-Zo tilova Kuki-Zo mi marti tongkam an manwang ani ber ome Manipur buai tir khan Kuki tin chanchin butam zoka kan hmua kan pom vekani amaro chu an hnuwa Kuki-Zo mi an tilea Kuki-Zo awm boka chitia hming ki mazia don rau rau chuan marhi telve se ti in marmi puin an du dan an soya amaro chu wain thlengin marti alang ve talova program then khata mar reverend le leader then khaten chanvo changve zau thin tak ma se mar civil society organization te nol anita fawa chuti chungchuan nam movement a hlo champalang ti in lungrwal na ti chezongen malak na an nei lo atira minga poimo lo ti tu ten mar atel andu tlat lova mar te chuan Kuki ti ringot pokha atok viawin an ngaya an pom makani Kuki-Zo ti aya Kuki-Mizo ti nizok se marten mar atel lo anti lo topang mar hi Mizo na thak zinga nam peng khat ani ve tata Mizo hi anni na ani tian chiang hle ming hi apoimo kum khat aliam nuwa po ming wangin lungoi zan lo kan la om ti alanga ITLF in alungoi lo te ti lungoi tum lova atam jok 71% in an pom tiang zonga post an siam kha awan duai thak tak setani namtin lungoi na kan ngai poimo turani line CSO pasari te press release trong kambe chana Kuki-Zo hi adik berti kan tum tralani chuan in lungrwal chu ahar donani marte chuan mar aya Mizo lian jok se ti andu renga Mizo khovel kan din lo chuan zo na thlakte engtika ma luan khomzai kan rel theilowang Union Territory aya state puitling po min pema se nam then khat anchibil tongchia official language state language turin anduanga voina kan kal dan en hian kan kal thui tul tulanga kan te tual tualang ti ahlau omani Perzol district mi puite hian Manipur sarkar hnuaya omrengai chuan Mizoram chunga rin lu satia po an thlangzo ka Mizo khovel adam chuan kan dam vek tian pom Manipur atanga separate administration mu hi anamai don lova enjoy don ta ila in bet na tur chu a riat khopang amaro chu bai seina kan timit phal lova malam athajongin kan thlir sham shamani ITLF nuaya khan kan kalsiam arwal chia lovin kan reveka zo united alo pianga CSO pakhat kan nei bel ani setlia ringot mai Kuki-Zo le Kuki-Zo mi mar thua ringot po kan vai lungoi tlan na siamahar kan tiani chuan Union Territory chumin peta po ni se engtin nge kan kawang o
North Kachar Hills le Dimaha Show ang lo dewin ming pathum anei jok mai thayani ole khalam khachu du tok phatila Brain Singh le Himanta Biswa Sharma in biak nara chua kanthriat angin June ni som ni pathum pathian nia Chief Minister panhitain biak na chuan ramri hula ven himna lam an soi wara Jiribam police te hian zohna thlak helpolten Assam lama buan khwar tin an complain po ani mai thei chuti ni lo se Brain Singh hian Assam police puina ajuk dil kherlowang June ni som ni panga ni min khan Assam Inspector General of Police Law and Order Prasanta Kumar Buyan chuan Jiribam le Kachar Ramri Jirigat atloa ven himna lam ayen fia Jiribam buainin Kachar district akang kailo nan ven himna lam uluk le zwal turin Kachar police te aril tun nai buaina wangin Manipur mi sangkhat jasari velin Kachar district an luta heng zinga zaruk vel chu Meitei anni Chief Minister Himanta Biswa Sharma thupek angin Kachar police chuan intin endikna an kalpui meka Meitei le zohna thla kuki omzat diktak hriat antuma tin helpol le inzom na neite zon chua rin hlel omchan mumal nei lote thonlet antum bokani Ziri luidungpo Assam Commando Specialized Assault Group 10 an thut chilrenga hei hian harsatna engemachu mithen khattan asiam rin ani a phim khur thayang berache tangai don ti kha helai dunga jinwei wakten in lo hriat a thome IGP chuan Manipur state hi kan thenom state ani a anram chung buaina thu kan soipa kani lo kan state Assam himna kan ngai poimo bera dan le thupek palju tumnang chi hi kanen liam don lo ral thuam cheleka tharum tho tumte chu nataka chanlet anni ang ati Assam Tribune palainen in bia in IGP PK Buyan chuan Manipur helpol te wanga Barak Valley mipui lochi aina tur omlo sipei tamtok kan nei chuti line Manipur buainin Kachar kang kailo nan ven himna kan ulukangai le Kachar district katloa anti tur ka rilto Manipur mi tetan Assama relief camp hon anilowang ral tlan tezinga ral thuam kol emo helpol inrol anom chuan kan kap hre don lowani helai hun hi Assamani a Manipur ani lo Assam police in sulnu chuan omtak helpol te tuk dolna konga kan naya dan lova chete kan en liam don lo ati Meitei ten dot phwa chok an thehdarh Mas rally ni June ni som ni pali khan Meitei ten dot fake breaking news an thehdarh Nagale Kuki tekara harsatna athleng tre pani Kuki Inpi sadar hil chuan thilomdan an soifia tangenge a Meitei ten thudik lo an thehdarh chu hei hi ani Kuki ten kumsang khat jakwa som kwa pakhat indona phubalak an tumta Kuki Inpi meeting kangpok pui June ni som ni pathum sang hui som ni pali meeting a telte Kuki Inpi kangpok pi ko tu SO group ITLF Chorchanpur district a CSO te meeting chuan lungrual takanaga te do an rem ti a kangpok pi le Chorchanpura ral thuam silai le amu tamtok kanda indo hun chung eile barlama kanin to del jok nan kong siam mek te po chakjo kam halak ni se tin kangpok pi Kuki ten naga te kanin dor pui turani lova thupha kan choi turani heklo ti in anjia ka naga te bei turin Kuki te anin peita senapati le maram don bosco wa Kuki om te po an chuak vekto antibokani hetiang dot phua chop an thehdarh wang hian mun then khata chuan boruak atang mana amaro chumi pangai tan chuan oyom lo tak ani naga ten Meitei te an lo thlop jok hrim bok nen dot phua chop thehdarh kherlo poin naga ten indona tel an chaka Kuki Inpi sadar hil chuan nimin khan press release an siam taringot maini Kuki Inpi sadar hil chuan hetianga thukhel let der dot mulhum phua chopa Meitei ten WhatsApp an thehdarh hi kandem takzet kumsang khat jakwa som kwa pakhat buaina phubalak tumin Kuki Inpi sadar hills in video conference mangin meeting anei tian soi hi do tani a Manipur cheng namte kara in thendarna siambel tumna mai ani Kuki Inpi sadar hills wan June ni som ni pali khan thuchhuah kan lo siam to a naga unaw tilaka rilru thalo kan pulowa tin Meitei te phwa chop dot nep tak tak te lo oi sak lo turin naga unaw te kan ngen antibok Meitei le zohna thla kar buaina hi
mei ni thum sang ni som ni pathum reli nia chuak ani a khatiang deuh khan jun ni som ni pali masterli nei ni khan nagale kuki te kara buaina cho chua antuma amaro chu atlol ta ani Meitei MLA te bang turin annor Kokominu ho chuan Forest and Environment Minister TH Biswajit le Manipur Legislative Assembly Speaker TH Satya Brata te chen na in an vathonga mani po khan Minister Yomnam Khemchan Singh chen na in po an lo vathong to ani Kokominu ho chuan Meitei MLA le Naga MLA te Manipur in pum khat na humhim turin engma ti then nei lo chuan banna thelu turin an dua an dinna ti chiang thuai turin an shil Meitei nu ho hi an huang tau tultula Manipur state ta Kuki te tan ram sa thlak sak indu viau chuan Gujarat state ta ram pejok ta cheu tin Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah te an au khum ta zo kani Minister Biswajit le Speaker Satya Brata chuan nun phumpa ngai om le theinan sarkar ma alamek an ti theileka Chief Minister po thuron an pek rang thu Speaker hian asoini Meitei MLA te hian ban mai an latum big lova bang po ni se buaina ato phakher lovang chuwangin buaina kara MLA hlo po thalel om atling ve hrim hrim